kan channel min ngai hlut sak tu zong zong te chibai kan buk chewa June ni som ni le paruk kani a vo in Sunday hlim taka mang turin du sakna kan hlan chewani Mizorama ru asur na sa awanga leiminin chiat na rang a thlen lai le Assam lama tuilian an tuara wanga Mizoram e barlak lu na thlenga a ngong mek lain US a ve thung chuan an ramdan pui tidang lama an Supreme Court in naw ti tlak phalna dan an nola naw ti tlak a khapta ka wangin buaina a in mung chho ve meka tun truma hian hemi chungchang hi kan ngai thladon ani US Supreme Court in naw ti tlak abortion khapna tur asiam ta ka wangin do dalna kongzo mup atam chho dona same sex marriage pomna angong an hlau le kan video masalama kan soi to a June ni som ni palia US Supreme Court in America rama naw ti tlak abortion phallo na dan vote panga pali manga thutluk na asiam thara sangka zakwa somsari pathum kuma Roy versus Wade in khin na thu hla anga naw ti tlak phalna zalen taka an man mek anti top chu du tu le du lo tu thop lo tu na sataka in hrui po chawin June ni som ni pali he thutluk na an puan ni mai ni lovin June ni som ni panga a po state tren khat khopuya high court ko ta te pung khomin adu lo tu pro choice ho te chuan lung oi lo na protest nein an pung khom hloma hetianga Supreme Court thutluk na hi du lovin do dalna lantir zel an tum ti an soi US President Joe Biden point Supreme Court thutluk na siam nu loka White House atangin thucha asoya news conference anei zui ngala hetianga kan Supreme Court berin thutluk na siam tamai hi alung chiat thlakin kan mei chiate hrisel na le nun na ta na lo om ris siamin ngai dan firfiak extreme ideology le thilti swal lung chiat thlak takani ti in akai hruai sarkar Biden admin chuan thei to pin mei chiate du thlan na chu za saka atran pui zel don thu apuang ani Reverend Dr. Billy Graham Fapa Reverend Franklin Graham Samaritan Purse Christian NGO Paulian takle Billy Graham Evangelical Association Paul ho tu le Evangelical Christian ho tu larjinga mi chuan Supreme Court thutluk na chu huai sen thak ti in afak le thunga US Supreme Court in kadam laya thutluk na omzenei lian ber an siam na ani ti in America chuan pathian du dan kong an zo tan le na tura angai thu asoyani Christian le khabular tak ziak thin Listor Bill chuan Supreme Court thutluk na huai sen takawangin pathian hna lom thu ka soi ati ve bok US President Donald Trump point Fox News hna US Supreme Court thutluk na chu soin Roy versus Wade chungchang pai overrule ni ta chu mi pui te hna kum sang ni som le paruka US President thandona mi pui te hna ka thutiam ti hlotlin na ani ti in afak le a radical left democrat fake news media le rhino te tan mun awm lova heng mi te hi American mi pui te mel ma annia hetianga thutluk na hi mana khan lo siam dai to turani nun na ta na ne na ro pui berani kan ram ro pui le nam ro pui taka mi pui te ta na thei to pa ka be na chu chol san mai ka tum ozong lo election apiang in ngong awm thinani Supreme Court Justice chuan sikon amendment rights chu America mi pui zong te tan anti hlo thlingta ani ati Donald Trump Supreme Court Justice tura pro life tran tu abortion du lo tu mi pathum aruat te chuan naw ti tlak du lo zongin thutluk na siamin vote an pevekani Bill Maher real time TV host tular tak pakhat chuan kumsang ni som ni pali election huna Trump patana ne na chan na turin ko la engani ti in
Florida State Governor Ron DeSantis Republican ain Donald Trump chu thazok tura angai ani heti lai hian Supreme Court thutluk na du lo tu te ero chuan nasataka demle soiselin lung oilo na lantira kong zo hut nei chho zelan tumthung Bill Eichner pro-choice abortion thlop tular tak chuan Bible phua chople sa kho phua chop pring tu zong cheho kan nun in ron ti buai kholo zo vekti in Supreme Court thutluk na siam chu adu lo hle ani June ni som ni palia Supreme Court thutluk na puan hian US mi pui ta chau nilovin khovel pum angmong dota angmor ni ngala then khat phei chuan political liang hing earthquake ani e anti hial Hollywood lama milar le khovel riat lo ho te phei chuan an du lo na sa hle a Barbara Stevenson chuan Supreme Court chu American Taliban ani e mei chadu than theina an du lo ati Heliberry chuan mei chia te beina hi cholsan te u ti in mei chadu than theina ti top saka apua Elisa Milano chuan Supreme Court thutluk na siam chuan mongko hur LGBTQ community hote din mun ati der thong zo ti ina dem le Ron Pirlina chuan ISIS ho ang mayan ni e doron atrula in beilet chuan in zinga kalotel zelang ati pro-choice hote chuan mei chia ten an risel na le nun na atana lo oma du than theina an nei lo ti in Supreme Court thutluk na hi an du lo hle a Washington khopuya chuan US flag te an hal hialani pro-life hote chuan the pro-life generation vote ti in puanzar banner lian pui an zara US House Speaker Nancy Pelosi in asoi angin nakum November tha a in than huna tangrual turin anin som hlom ani June ni som ni palia Supreme Court in thutluk na apuan lai hian pro-life le pro-choice hote chu Supreme Court bula pungkhom chiamin athen anlom ema athen ero du lo wanga lung chia in an mit tuite atla hial thungani pro-choice lung adam thei mol lo pro-choice housinga an thuziak banner kan thren khat chu dik fu le nui za thak deuh aom nuala chung te chu kataksa hi politic khelnan mang su chul kanilove meichia kan ni e kan dik na chu in nial na in ti top su America hi Christian ramani lo Christian du dana siam turani lo kataksa hi politic thila in do na hunani lo nunna ti lamani lo ti tele maksak tak ani nok mai state ten khat Democrat governor an nei na state ta chuan naw ti tlak abortion du tu te chu thei to palo than pui zel an tum ti an puang ve mek bokani Democrat zinga Progressive Democrat ti thin US House Member Alexandria Ocasio-Cortez chuan kotin mi puite rin na an hlo tan meka hetianga thutluk na hian same sex marriage po angong theya an ngai tu om ta hle ati US Vice President Kamala Harris chuan constitutional anga dikna chu American mi puite hne na tangin chu sak anita ati Michigan State Democrat Attorney General Dana Nishil chuan khovel ram somriat pathum zatin naw ti tlak an phalsaka hetianga Supreme Court thutluk na siam hi America ram dan puikal ani ati Milar Kim Kardashian chuan Twitter America rama chuan silai ain meichia ten dikna chan vo an nei lo zok ti in aron ziak ani zai thiam Gracia Abram chuan kan dikna chan vo ti bo tu mimal zalen na le medical care ti bo tu chu kan beilek zelang tun hi thinrim hun tran rual hun inti chak hunani gay marriage chatan kan be zelang ati Londona US Embassy kota mi pui pung khom ta chuan our body our choice kan taksa chu kan du thlan na anga om turani ti te Supreme Court athita ti te an kenga pro life abortion du lo tu te ero chu loma awin abortion kill tini unborn babies naw ti tlak chuan naw piang tur du om tak te ati hlum ti te naw ti tlak chu naw pang te tha na ani ti te an keng thung zai thiam Taylor Swift chuan thil du om lo top khok avani em meichia ten an taksa a du thlan theina
an nei talo an dik na le zalen na chu sak an ni ta ati Michelle Obama President Louis Barack Obama nu pui chuan sei tok taka thu chu asiamin mi pui te ka ngai to in karil ru ana in ka ke chia ani ti in Supreme Court thutluk na chu adem le US a mei chemak ta duai thum zet chuan pong sual to wangin fa an lo pai to thina soyani a Samaritan Purse Office London chuan mei chenau pai wang ril ru ha ma ni in ti hlum mai du pha rum khopa omte tan biak po theile counseling an pek thei thu te chu Sky News kal tlangin an tlang sar ani Republican zinga US House Member Georgia State ami Donald Trump tan bur tu Marjorie Taylor chuan Supreme Court in Roe versus Wade thu hla ati danglama thutluk na asiama wangin hlimin ka khat liama kalom em ani pathian hnena ka tong trai chan na nge yani America chu nung turin achele thanta ti ina fak le thung US First Lady Jill Biden chuan hun local zel tura kan dik na chu kan hnena tangin min ruk sakani ti in Supreme Court thutluk na chu adem thung US a company lian tak te chuan an miroi na thoka an chhor te chu atrul anga naw titla abortion tura mun danga an kallani chuan an sen so an tum sak tur thuan puanga Walt Disney lamin an puang masabera annuwa Apple Mastercard Meta Facebook BuzzFeed Microsoft Netflix Starbucks Tesla te point an sen so hi tum sak an tiamani British Prime Minister Boris Johnson Canadian Prime Minister Justin Trudeau le France President Emmanuel Macron te point US Supreme Court in thutluk na asiam chu mei chiat dik na chanvo ti chiat sakna an ngaya President Macron chuan mei chiat dik na chanvo chu palzut sakin an zalen na ra be sakan ni ti in Prime Minister Trudeau chuan mei chiat chu an du thlan na chanvo za sakin tran pui zela tiamani Jun ni somni palia US Supreme Court in abortion khapna tura Roe versus Wade chungchanga thutluk na ati danglam overrule nuwa state then khata naw ti tlak na mun abortion clinic te chu khar ngal anom nuala chung te chu Alabama Arizona Arkansas Kentucky Missouri South Dakota Wisconsin West Virginia te anni BBC News soidanin state somnga zinga somni pani te chuan Supreme Court thutluk nangin abortion naw ti tlak chu dan lo ti in an mangjuyang ati sangka jakwa somsari pathuma Roe versus Wade in khinna angin thlathum chung nupum chung anau te lo om to chu pai rem ti ni in a IRA om to tharuk emo thlakwa emo chu khuwa khir ni in apai tu nu risel na din mun le nun na atana a hlom viau chavin ti tlak phalsak anni Texas State High Court kota pungkhom zingami Olivia Telly kumsom ni chuan hetianga thutluk na an siam ta hi ka ngai tu to play thailo isu kalome hetianga Supreme Court thutluk na hi pathian na tho ek of god ani atia athian nu Terry Harding chuan mihring nun na to phot chu za in von him vek turani atibok pro choice ma ni du thlan na da lian le da sang tu tele naw ti tlak thlop tu te chuan ka taksa ani a ka du thlan na ani ti in mei chia ta chuan du thlan theina an nei turani an tia pro life ho ta chuan naw ti tlak khap ani awangin naw ti tla an tlem pha chuang lowang mei chathi na ngai tha ani ti in an soi selani Jun ni somni pali sak ni somni pania US Supreme Court in naw ti tlak abortion khap na dan asiam chuan American mei chia naw pai thei makna duai somsari pangadin mun angong don ta ani naw ti tla zinga za a somkwa ta chuan an naw pai chu kar thum atlinin an ti tlatlang puini in an soi AP Nork Center for Public Affairs Research chuan American som zinga pakhat chawin naw ti tlak zong chu dan lo ani an tia Pew Research chuan puitling zinga za a somruk pakhat chuan naw ti tlak an poiti lowa za a somthum pasari eroin
englai po in khaple dan lo illegal ani turani anti ni inata lang Supreme Court in he dan an siam ta ka wang hian buaina lian jok po achuak lawang ti asoi thei lawa naw ti tlak phalna dan tu Phoenix Arizona ami te chu an state Senate member te chunga thinrimin Antruana Republican State Senator phei chuan engma na kan thok theilo protestor ho chuan Arizona Senate te chu khoilai muna po kan kalna tur muna pianga min zuin an ron pungkhom ngal tup zela himlai po aumlo ati Republican State Senator Kelly Townsend phei chuan hostage siniro ang mayalom lawmaker tetan himna reng aumlo ati ve bokani US a mihring zalen na choi san du tu te che dan hi Arab thakin an politician te point politics khalnan tak an lo bang ve mek bok nen US a hian Christian ni lo an tam hle a pathianin a huat em nei in ang in nei la an tam za po an la to lawa kan khovel om dan thlir hian Bible hun hununga thil lo thleng tur alo soilok te hi a thleng mek zel chu ani tak ber hi he thu bengwa thlak tak mai min bo chai sak tu hi pusi tilal rinoma ani